ubuphelele media. Ukuphakama kwami makuthandeke kwaba ingcwele bonyazi lwezulu amen. Ngibingelele abathotshwa bonyazi lwezulu abaphambi kwethu. Ngibingelele nehameni lonke laba ingcwele amen. Umntwana la uguqile inkosana kaNtaka esibongiseni number 2 ayibonga inkosi. Ithema ngihlezi lapha sikhuluma insizwa zezulu sikhuluma indaba kaShembe. Ngase ngikhumbula indaba leyenzeka ezweni lasemaphephethweni. Ngowane isikhathi emhleni yenkosi uThingo. Kwenye imizi esemaphephethweni. Sekufika isikhathi lapho kuhamba khona umkhokheli. Kulelo thempeli. Wase kuba khona isikhathi lapha ithempeli selikhethela khona selikhetha umkhokheli walo. Lokhu yena babemkhethile ukuba uyena ozobamela ukuba abe umkhokheli wabo. Indaba yaze yafika enkosini yamaNazaretha ngoba azange avume kuba uyena ozogcotshwa bomkhokheli. Sathi lesalikwazi sengimdala kakhulu inkosi yamaNazaretha. Ngiyacela ukuba kugcotshwe inkosikazi yasekutheni. Ngoba isaseyintsha Shembe yona isenawo amadoda isangakwazi ukugijima. Ikhuluma indaba yakho. Nangempela kuvunywe ezulwini kuba egcotshwe lo mkhokheli. Sasithi lesalikwazi ngizomgada inkosi yamakhosi. Ngoba usawumntwana yena. Sengenzeka iphambuka endleleni yakho. Kuhambe isikhathi ke eManazaretha ingcwele. Sadlula lesalikwazi emhlabeni. Ngithi unyaka 2024. Sesiyabuya ngosuku lwesithathu. Lokuvuka komuntu. Sithi sifika ngesibonakaliso enganeni yaso. Sesithi mntanami ngiyabonga ningenzela inkonzo enhle. Kodwa ngithema ngifika ezulwini kaShembe. Ngithema ngithi ngiyavula ngokhiye wokuqala. Wangavula lokhiye. Uthi kwase kufika isigijimi esasikhuluma kakhulu sathi lesi sigijimi lokhiye njengoba ungavuli. Ingoba isiphika sikamkhokheli wakho singcolile sineyinhlamba zamakhosikazi. Kungakho ke lesi sikhiye singesikwazi ukukuvulela lapha. Uthi base bemnika isikhiye sesibili ngoba uShembe mayikokhomba ngomunye wakhe wasezulwini wathi usumkhokheli noma ungangayimbatha leyo ngubo yokuthi
usumqoqo othize uyinikeze omunye kodwa ezulwini sesekulotshiwe ukuthi wena uyileyo nto. Ayibonge inkosi. Uthi base bemnika lesi sikhiye njengoba naye wayigcotshiwe kuthiwa umkhokheli. Uthi leso sikhiye sakhe sabe wathi mayisifaka wathi sase siyavula. Usathi ngiyabonga mntanami ngenzela inkonzo enhle. Hamba uyongibongela kubakhokheli abasekutheni nabasekutheni ngoba ngenzela inkonzo enhle. Bangcwele abahle enkosini umuntu mayihamba phathe mayihamba ungwala ekhaya uyabuya ezobonga umuntu ethi ningenzela inkonzo enhle. Onjani kongabuyi? Akusiyo le nhliziyo esikhuluma ngayo. Siyakujulayo maNazaretha ingcwele. Kuningi abashumayeli ababhekana nakho mabegadile lapha ababuye besixoxele khona. Uyaye kube kuhlungu-ke mawuzobona umzali wakho egolozelwa nje umfana omncane. Kodwa enikeziwe ukuba kagade umuzi kaNkulunkulu. Ekuthunywa uJehova engayithumile yena. Kodwa mayifika edokotela elithize kukhona inhlangano yezinsizwa ezenza imikhuba yazo emzini kaNkulunkulu. Mayikhuzwa ilaleli. Zithemba ukuthi iphethomese nezibhamu. Kumbi uthi umntwana weNazaretha sizwa ezulu ukhokheliwe wathiwa mawuye emhlanganweni kaJulayi ufuna uyiphathe kanjani mawufika wena phansi kwalo mzi ungasiphathi kahle. Leli gama likamshumayeli wakho olingcolisayo uyoligeza ngani? Nkosazane yakithi leli gama lomphathi wezitombi noma lomkhokheli wakho uyoligeza ngani usulingcolisile sekuthiwa bahambe phakathi komzi ngoba wena wenza okungenziwa khona. Sasendabeni bangcwele yokuthi umuntu mayihambile emhlabeni uyayebuya ezobonga kwabampelezelile ethi ngiyabonga abafowethu ngihambe kahle ngenzele inkonzo enhle. Sifihla ngomunye unyaka enye insizwa ngale intabeni zakithi eNkombose uyensizwa esasiyifihla akuphelanga isikhathi esingakanani isiyafika elaleni kwami. Seyithi mfowethu ngiyabonga. Inkonzo engenzele yona ningiphelezelile. Usethi-ke futhi ngabe usuganiwe wena. Kodwa manje kukhona izinto ezikubambayo. Uyakhumbula yini wena eJudiya mhla ubaba ebusisa umgidi mhla ephakamisa isandla ngenkathi uguqa wena ikhongomani ngaleso sikhathi ongakalikhiphi wazi wakhipha ubaba igama elithi inkosi nibusise. Uthi ngaleso sikhathi ubaba ekhipha isibusiso wena uyafana nomuntu owayimile ushambe busisa imgidi. Uthi hambi uyocela into yethelelo. Akuphelanga isikhathi esingakanani sikhonza izinto zasezulwini. Ngahamba kwakuDisemba elelisiwe. Ngawucela into yethelelo ezulwini. Ngoba ngenza into eyangenziwa phakathi kwalo mzi ayibonge inkosi. Sisekuyo le ndaba kaShembe sikhonza izinto zezulu. Wanensizwa eyake yaphathiswa ukuba igade umsebenzi wabantwana inabashu iphathisiwe usihlalo wethempeli. Ilensizwa base kufika lezi ikhathi eziyayifikela ikholwa malikholwa isikhathi sokuvivinywa bangcwele. Kukhona isikhathi mawuyikholwa isikhathi lapha ofakwa khona esikalini sokuthi ngempela ngabe uyilo yini iNazaretha lonyazi. Ithi lensizwa kwakhona izinsizwa nezintombi ezazimvukela mangenza umsebenzi kaShembe zithi wena kukufanele ukuphatha labantwana. Kanti onjani ufanele ukuphatha umsebenzi kaShembe? Onjani ufanele ukukhuluma indaba kaShembe bangcwele? Ithi lensizwa ngase ngiba nokuhlubuka enhlizweni okangifikela ukuba haya ngiyeke phansi esontweni. Uthi lase sifike isilwane sasezulwini ekulaleni kwaso ithi uShembe wase waveza amabhodi abamathathu wasesikhethe yakhe indlela ngoba lokuqala ibhodi lalibhala uShembe elesibili ibhodi lalibhala ukuthi Jesus elesithathu ibhodi lalibhala ukuthi Sathane. Wasethi uShembe khethe yakhe indlela.
ithi lensizwa ngavuka kuyisabatha ngase ngiyongena endlini yokudumisa ngafika ngahlabelela ingoma ngathi ungange libazi wena sithaza mayifika ushembe kuwe thi mntanami ngukhethile ngoba khona amagama amabili bangcwele njengoba sibheka umhlangano kaJulayi khona igama lokuthi lokumenywa kukhona igama lokukhethwa wayethi umfundisi uGcwensa asibe ngabakhethiweyo asingabi ngabamenyiwe sikhonze izinto ezezulu ngoba lo mze siya kuwo angeni isono khona wanasono sinye makukhona umuntu ongezwani naye hayi maNazaretha ake sikhawulane sisodwa phakathi kwalendlu ukuze siqinisekise ukuthi akekho obambele omunye iqhubu ake sikhawulane oseduze kwakho mkhawule sikhonze izinto zasezulwini indlela kaShembe bangcwele inde kakhulu indaba kaShembe inde kakhulu mawukwaphatha lo mbhobho uthunyazo lwezulu kube ukuthi ungasawudedeli ngoba uvela uphenduka uhlanya sikhonze izinto zasezulwini kuvela ukuthi ungasawuyeki lo mbhobho zikhonza sezulwini ayibonge inkosi namhla sebo oyela uyela go Ubuphelele Media.